okurwa mu mashomero oku kuri hagati y'abojo n'abishiki kandi bona barakurwa mu mashomero baza kutandika amaka binje muri aba tubashanjira hitendekero ry'umukono harya Kanyamizi Vocational Institute omugombora ya Kabuye district y'Isingiro ayi barakutendeka by'umukono tuganireho na bamwe mu barjiro mu mashomero bakaza kushwerwa kandi bajyangwa kuzo mu bushwere nacyo tucyanguye ina akagenda namazira kuzaba yansigaho najya kanyize nyege ndebero mwana wanjye nakuna sente ato ubofu nendo ko ine myaka enga ayi ni 15 nkaba ndi umwana muto ndi kukunde cyarane nagambira abazire banje bakisha mbese kubafaye kukisha bagira nzo musekendwe ati kunagira umusekendwe dija gyare bamukaci nashwero nazara kancyari muto kunahereze kuzara nangu nagumayo basoko kandi kwetenga mwene cyarani ati kumpirigwe nabona chance ya Kanyamizi cyarani nakishonje mwe nisima abicitongore cya Mastercard teraho nitwa bakazi kashoma nokunda kutaguma abandi umuzibara kweki umishatu orarati zikabure cyo kurya kandi wokozire byawe urawarebera abana bawe watunga cy'urukundo kandi wahinga wawe nurabyafa nabyo bitaye kuko wine ka business nk'ejo wakora wafuna umutiza kutunzira yagura ikitenzi ugendera Kanyamizi Vocational Institute heri hanze boyebeze bwankore kandi uri kurye bembera Ruth yasingura nagira ngo abo bona abajiro mu mashomero bakazara batakakiza imyaka babaho kushoma ibyo mukono kwabusha barukwerwa hende bekanze ya Mastercard bakashwerwa bakiri bato bara under age kandi batakahereze no kushoma so abana abo ntubakwataraho nabo tabakushashura na kintu cyona abo kuba services zone tuzibahera busha nko kushoma training materials abana baba bakureta tabatera haba kubarera abana n'abana babo tubarondere byo kurya birunje munonga abana babasa kufuna ubwegese so twineho abo ekika cha single mothers hamwe n'abandi bari mu families konka bataratungira mu gishago gumuza no kushoma and nkanye role model nabenye nkunda engineer win ya nyuma baba ishike my role model natebize Madam Ruth yasharingira I came to this great institution nashanga okombeka you can see perfect notana kampora obwaman omuryecho yandaberamu nashanga ncinemu kuba engineer kila maze P7 na joininga secondary kila chiro mu secondary kandi nyenda gumza muchonka narwara nabo kurwara abandi bansigana urabyantama natandika kosi ya saruni natanje kujega chonka kanta kujikunda je najega kinagiherize nagaruka muka kanta kusubira kugaruka ishomero kwega kunaherize nahura ngo hano hariho kushomeza muri bakira bona ba P7 senior 4 bona ngo nibija kwega abana bajyanwa kurwa mu mashomero bakaza kushwerwa bakazara tucyoro bukunka binamasiko ngako kutendeke byo mukono ku nukwija kubahwera kwindura imiturire yabo n'amashango shantu nazumukana sikamaniza nashwera namazuru kushwera nakigwa gataho akasete kaburabo bakijeho kitongwe cha Mastercard Kanyamizi na janti kanzu mu gikonde na nkwasire nkabona stent nkera bana ishoma atiya ndiyo mwagwa kashatu konka school fees inyakwatero kujya mu kego kombeka akwa kingurgana mu cyumuro nzo musayiti ngora sente zibasa kumpera mbona fees aharya barakora byamisho mashomo gibyo mukono bashabura kurekeraho muzogu ahabo burunje bwago namunonga n'umwana n'ubwakuba atarahereze kushoma nabasa kushoma ahebe ahinduke mu muntu w'umugasho abo kuba twineho abantu abine young families abashija amwe n'abakazi abari kuyiza batine skill
kunkureba umwana yamara kufuna skill nko kombika nk'amashanyarazi atandika kureberera family ye atandika kuhera abana be school fees na no kwebisaho. Gashaka Ruth Nwamanya.